सांताक्रुजातल्या 4 पिलर्स ते टफ मैदान मेरेनच्या फुटपाथांच्या बांधकामात कथित भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय चूक जाल्ल्यान दक्षता विभागान चौकशी सुरू केल्या। दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यान पीडब्ल्यूडी खात्याक दक्षता खात्याक कामाची संबंधित मूळ कागदपत्र आणि अधिकाऱ्यांच्या जापसालदारकेचो तपशील सादर करपाचो निर्देश दिला। कागाळदार इनासियो डॉमिनिक पेरेरान 15 डिसेंबर 2025 दिसा दक्षता खात्याकडेन कागाळ दाखल केल्ली, पण चौकशेक कळाव जाल्ल्यान तांणी दक्षता संचालकाची भेट घेवन हे विशीं नाराजगी उक्तायली। बेगीनूच चौकशी सुरू जातली अशें आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यान दिलें। ये फुटपाथीचे हांवें कंप्लेंट घातला। फुटपाथीचे रेजोल्यूशन घेतला, इन्स्पेक्शन करूंक जाय म्हणून अजून इन्स्पेक्शन करूंक ना। हे पळय आमी फुटपाथ आहा ती I had complained for illegal construction. Still it is not taken. So what do you expect? पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करपाचे पयलीं वचून इन्स्पेक्शन करिना। पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करपाचे पयलीं इन्स्पेक्शन करिना आनी पंचायती कडेन तुमी एक्सपेक्ट कितें करतली? सांगा म्हाका। I myself feel ashamed that I am a village panchayat member. आमी ऑपोजिशनान आहा न्हू, सो हिंगाच तुका सांगता म्हणजे उबे रावल्यार तेजेरूच कंप्लेंट आहा, अजून हे करूंक ना। Who will take action? So you want me to go there? I go to the authority there. Opposition to ekto kaso disto panchayat. I eklo sutto lao. And But what is the objection of this footpath for you? see, this is simple. When a public money is used, a public fund is used, this should be acquired. This land is not acquired. Not acquired. Number one. Okay. The width of this road is around 8 to 9 meters. Now current 8 to 9 meters. The proposed road here is 15 meters. So tomorrow when we want to expand the road, which side you are going to expand the road? This side is footpath, that side is footpath. How you are going to expand the road? You come and see in the evening near the football ground, everything is parked on the road. How people are going to, that day there was a big accident here. No one, I think a ferryच्या बाहेरच accident झाला. Police station and गाडी फोडलेली आहे, full damage. It did not come to any media or news. So my questions are, there is a 2020 vigilance circular clearly mentions that whenever any public fund is used, the place should be acquired. Without that, they cannot do, and they cannot do the post facto approval using Zaina. So there is everything written law, and they also know it is gone to every department. आम्ही फुटपाथीचे प्रॉब्लेम आहे, वो 15 मीटर सोडूंक जाल्लो आणि बाहेर एक्वायर करूंक जाल्लो, and then you build the road. That is our concern. Dominic, झाले तर झाले, पण आता तुम्ही मोडपाक गेला तर पब्लिक एक्सचेकर लॉस जातले न्हू. Recovery should be done by on these people. That is my prayer. Recovery should be done by on the government officers. Waste जायना, तेंचे negligence ते. So they should pay for it. I have already filed a vigilance complaint. All the original files are in the vigilance department. So they are investigating. सिंपल मरे एकूच म्हाका सांगता, जेन्ना तूं बांदता पब्लिकाचो पयचो ती जाग पळय थिंगा एक फार्मरान ह्युमन रायट्सान गेलो 15 मीटर तेणी 25 मीटर तेणी सोडलो टच करून नासतना. दॅट मिन्स एक्वायर केलोलो जाल्यार तुमी थिंगा फ्री काम करूंक शकताले. आतां फाल्यां आनीक 2 फार्मरांनी घातले कोर्टान गेलेले. हू इज गोइंग टू पे फॉर द लिटिगेशन जें जाता तें पासून जाल्यार गव्हर्मेंटाचो पब्लिकाचोच पयचो न्हू पीपीक दिवपाकू. सो दे शूड ऑल अंडरस्टँड.